Kajing ai kampat ya kibri kibala song thaj na ka kam kum ha katang mayong tien pareng ka post retirement benefit ubri bala pendat ya kajing sekli ke urusan pupasnem ha ka kam sarkar odo wa song thaj lo dapat kamai ha kajing tri ke kam lo dapat pelang la si ka saru na tawa yu aru wa ka pension ne ka sarkar ngamtet na ka daw ayu lesi don kajing adai beton ki kam badang haban pendat Opet kambing, ika bakum kita. Nalor pakiyo ika pension, kiyo abang saga tulak kabahe kumanyo pau kapawajar, ringkat lembat ki facilities ki babun. Danglong of sarbiang. Pada. Ki kun samla ki jongai jongpi, kila pendet ya ki jipuli ki babun. Wat kam memiyo. Kini pak ki bala songpat, dang yo abang. Ya kakam. Nalor ke pension. Kadai kata, baga voice of the people party kaong ki dongkam penduk pendam no. Ya kajing ai kami ki beri ki balad songpat na kakam kita ada gawai pak kamat jia ki hang ni kenti ka pemerintah basa gawai pak kamat ka ba ka parti ka kwa ringkat lemur pada kadai kata ha bidi bat kinong kai ki bai ki jonga bat ki jompi ya kinong kai latit ki lat na ki kmi ki pa kamot la burom mi kinong kai namar balai kinong kai om tang baki ai ka jingstan Neki sanduru ya ke perkat perdan bat ya kalawai jong ki khon ki kiti ki jonga bat ki jompi latak ki kinoi kai ko maga aktian pareng kum kita ki nation builders kamamot kita ki bantai ya karu lingba kinoi kai lingba ki khon ki jonga bat ki jompi ne ba sosi kalong ba ha kani ke jela ke jonga bat ki jompi omdan burom ya kinoi kai ki haban ni surak na kapor bandawa watang ya ketuluk ke jompi kata di kejinglong jingman jong hinong hikai ke beit ki jonga bagi jongpi ban om tang kata nalor bagi hak ban hikai lana penbun kami ki lingba ka census duty lingba ka election duty o dan ki ba persang ban defend ni ka sarkar ban yadai ka sarkar ban ong ba am lelai ki nong hikai ki men ban le kita ki duty namar kham tam di election duty ki ong na kani ni ka ba sisian sansnem Hatu election duty galong sisian sansnem lalangi kertang dien hakini ki laisnem ki maletno ke election galong manlausnem no amar por pula ke ML election kinong kai bon kam ya ka class hablet le election duty la galong high school ne por college wanggen ar por bisau MP election kinong kai hab biang ya ki kena haki classroom manet election duty mano bodonong ki kena Wanggang apa sanan di election kena kai hab biang ya kajing kai suki ki kena hablet election duty wanggang ta apa pun real sementara kali kasian ke pasar bro sausnem kena kai ki hab habak do mano ba do nong ki do nong ki khun ki jonga bat ki jompi ngada du khun ki badang le school menta ban ngayo ka cingtip ban ngai men ki me jonga tu yang pet set Mo nong kai lihat kamu nomor ba kelangat duty kelangat census duty mak kawin yang nong kai ke bagi kai ukun jonga langat census duty kemudian por su panuan menikai la su ai kinut tang man pendat rukom oh ngam keno ke nong kai ngam keno ke nong kai Henry kata dei baga VVP ke kwa balong om nong kam man penbun kam mi ke nong kai ha ke census duty la ne ke election duty ke nong kai bagi pendat hok ke kamram ban penang penstart ban hikaya ke akor ke burom ki khon ki kiti ki jonga ki jongpi kata di gawai pakamat baga bibi ke kwa ban ra yang sarkar ban penko ni kenti ke pamenta ke bala ke basan gamat hele ya beri ke kendo ke siap kum bakalong kai ke baca ke negeri ke baik ke jonga jongpi pi ke social media kai go jag di si baya ke kendo ra ke kendo ke siap kelanang betut nang anak pila syudir ya ke kendo ke siap ke jonga ke jongpi Saya real simet berbuat si company ke berapa? Dari mata dah ke voice of the people party. Apa kajing sensia ke apa ke HDC. Kalau permi ia ke weka hukum dan ke order banong. Bagino kinong sensia sinong. Kemla bandi. Ia kenu ke jaka sinong lene ke jaka rak. Claim da yo ia ke jimbet nak ke HDC. Nama ngai ke jing yang inti. Agni ki post nem ke belet no. Bakum no tang marwai arnut kila dino apat ya ke Jakarta
ya ka jaka jong ilaka ya ka jaka jong snong Shakiriu Shimet katari away pat kamat baga Voice of the People Party ko ang ringkat lebat hingin perkongo yung sarkar bat pinsenge ya kikam ki bakum kini kaway pat kamat ka ba VPP kan ra kede habidi bat ki bagi kita ki ong ki mendir ki balas nang ban buhai snong haki jaka khaput jong ka ri ke jong bat ke jong pi katari away pat ka baga Voice of the People Party ke kwa bane keren mano ban kam su thu ya ka jing e haki tan khaput lat napi ki badan marjan bagi pardo ki parsnam ki jengi besyong hang ni oh ta wei snem so wei pat ye i bakum ki pardo ki parsnam ki jengi tang ban lek ban ret haki cakaret ki joki mlak syuk ban ret dai pakinin kide kita ki baga Voice of the People Party ke kwa bandra ban ekran ban penben nang ta wei pat kaman ke baga VPP kara kide habi di badong ba pen sange no mardor ya kita ki cook factory bagi cement factory hang ni po ke jela ke sini kang penmentor yang IP ko bigidong susunong jong ke jela mereka long peman kalat kamai spat nak mentak tagi wei pat ki bawan nabar nak ni ke jela dang meneng dan cross check bagi company kepada napo ke jela ke sini tang wei ke company ke revenue ke toki sisnen tang wei ke cement factory apo kani ke dong ke thang ke jong pi tang wei ke cement factory ke revenue ke jong ka long kumpalai hajar tamma ke sisnen Bagata baru kamlek sangat sapi, kalek sakita, kimendir, kiberi sabar, nang ini kejala jopi, kiberi kitrai, jom kita ki company kebetulan, hang ini kedong ketan, kejong pingai keren tanggawai ke cement factory, kita bontri dan popri ke cement factory kita nang ni, bat sibur teliru ki coke factory, kebetulan nang ni pok kedong ketan ke sini, mana memar ke sini, kimar pok kendo, kejing jabok jang kami mariang, oh ngasos nai namta. Kinong snong dog snong lum snong abang apoy sa po lum snong apay kidon ki building ki bait nat kiyeng plus na kiyeng pakidulan ki joki ka bait nat galingo abang apoy sto mo kumanta kiyeng ka bait nat habang hadu na drong jog kiyeng dang sok na ka plastik ndray onda ngala song gumbakat tu kan ni kenta hang ti po lum snong na so soltu balay ki ka ka plastik namarba kajing sniu jong kalir bagi pui-pui ke bami nak itu ke cement factory oh kirung wat sekiyeng parwat ki kali ki bangi ngilek sate ni peniang ya kali tangkat tu kat ni kenta haga bakhandu ya kali tandap dut do depai ubami nak ke cement factory nang mat mangi kajing kajing ja kajing pang kajing stom nang yo onong manu kali kata baka Voice of the People Party kekwa bandra ban penko sarkar ba om do kam shu ban ai permission shu ya ki cook factory ba cement factory hapo ni gejala gejini namar kampen mentoy nak bata jonga jongpi basa ko ipak kamat ke badong kam kede hawai dei ba kita bangi ong keten pareng ki illegal immigrants kita ki bawan buhai snong BI hapo kede kari ke jonga ke topi ke bamdei ki nong snong to kari India yo ini si oh laki ke West Bengal Ngai kumno laki apo Asam. Ngaso banong ba. Kinong yalam jong kejela Asam kilong gibastak. Namar hapo Asam kila pentikina. Badong kam bandanyo. Kanungot kita ki illegal immigrants ki bandai kinong India ki bela rungtu apo jela Asam. Bad hadu mentah mene. Kibela yo ban rungtu apo jela Asam ladangam bakla lajan poi siklur. Perkat pi. Lajan poi siklur lela da bu e gejuk ke jengkeli kat nungut kita ki bambai kinong India belawan buhai snong illegally mau biat hapo kani kari ke jawa baga jopi ke sarkar megale kam don jingkhen katakan bu e ke jingma na kamata jonga jopi bat kam tam e nam ta lawi ki khoi ki ki jonga ke jopi bat dai mang ta daw kini di ki mat ki ba kamat ki ba ka Voice of the People Party kal rai ban ye ki bat ban penkomo e sarkar bat ban yami pat ba abstangasi baga Voice of the People Party kat benai kasi bat ya tarik bat yang dak krianti bakat ki balat nagari ka snong jong pi bat daya weru wat ke banabar nagari ka snong ban yami rempi lang baga Voice of the People Party bangin ya tawya ya ka sekretariat ban penkomo e sarkar ban wat elek kai bat kabur ke jong pat ba wat elek kai
ya galaway kasok ikut kiti kijonga berkijong pi kawai sa people party kelamut banbura ketarik nei jarang khatno bakidon ki exam so ki khon kijonga kijong pi khamtam ki bayale ki degree hapo ki college de nama kada yong ngin up tang sikut kini ki exam ngin sepin menabat ngamar patien mau ngamar patien mana kini ketong ketang kijong pi du sipun kinwan mani kerjan ya ka voice of the people party ka voice of the people party ken mau lala piong tang hangi dong ilam jago voice of the people party ngin nama bantau pertai AUM de ka voice of the people party kala ban pinkomo sarkar de namar ba upat ba kalengkeri udah na senda baka voice of the people party balai gui political party berkamtam kita ka party ka sencara pok jela ka tungi balai ka tin ya ka voice of the people party nama ka satu upat ba kalengkeri udah nerikat baka voice of the people party de nama kita daw ngadang penken mau meneru ngong oh hapor bagi madu presto ni wan menelak election po mulai awar po alpulai iyong gumlu madu presto ni ong ba iwan penbit man sisien sansnen upat ba ruu bit Hendai apa-apa yang ni kekenti ke bangsa kata kali tangjing ong je madu mau nong mulai tumbit nong mulai tumbit pian penbit sien sansnen ne pian penbit kum ruu upat ba nong mulai umbit utip Hendai apa ini si ke bangsa pat iman ila semua ba balik penbit sien sansnen ru kau ini upat ba boleh yok jingkai na voice of the people party la mentah dia mata daw haka jipet ke cuma mentah imat natu mentah hadu arpo arbupra kan dan betang ke jipen bit na kani ke parti basensyar hapo ni ke jela ke cuma ba ke cuma kin tang kin jor tang ke jipen bit ke jipen thame upai ba na kawai ke si kawai pat hadu bangi ni si ke ba mentah bau chief minister long ba yang sedang balik barung saman laki konsensi saman laki senong gitau barung halati sekian bagi dukan syah balik ban bandi baik pak lasang nasmit ngaso gibut banwan ru sepok mulai banwan siem dengan suka bandong mo ngapu memeli joko mulai ngarum dukan syah manlaksi apa mulai ngayat apa surok manlaksi ngai kedua ikipat ba manlaksi om kum kita suka ban promote ya kata publicity start gitu bantu ai media balik sian lalu ngaya seluruh don kibaong kiba persoalnya ba kalau dor kicing betak ka kerpang no chief minister banong ki emily ke joki badalek yo da ko menunu si sian lai benai lani si sian si benai banlek yo lasna ke pendet ba amdai chu si sian sansem kani kanya nado menta hadu arpo pra namar balik kani ka badan ka buar ka basensyar menta ba ka sotu bo arpo pra kan kan juat na ka bata joki dia nama sadao nado mentah oh persai kiskimi yuki bammi mo kamong lada u kotak sama ulong syau to bukwa bani pendai berpat ba udai syau to bosuret balang ini u hak MD wan bule kumpa balang kesan mentah po MD tu bak kautang mentah handra jangka la mentah sa tang kumba arsnen balang kadao pa pai ba pide ban sotu mamdai baki kwa ka siam ngujongki Luide namar ba ka voice of the people party ka penbor ki balik supat ba namar ki ong ba larangin le kum tu ka banyo ya ka jingi ke jong pat ba yo kumur pat ba ubi daga balik yo mengisian lanu daga bangilet rung dukan sya mengisian lanu ngilet ban penbe yu pat ba de namar daw ong upat ba kalang gari mata dai su babi ulong basta kadang ru ka jing nujor hagini ki si banta ngasolingo bat ngasol tanwa kadon kajing lujur na try pi ki ba baro fioso kadon kajing keren wat na kita kepada na bor kita ki deputy chief minister kiong ki kili ki MLA jo voice of the people party banong oh ta ki MLA jo voice of the people party kanu teli ki surat kilasna nga teli kala mo tulong PWD minister ngase teli nga kanu teli ki surat kilasna dalalong PWD minister mangata sawan ang saya tu kanu teli bakar 2 kilometer bakar nurulak pelet kenal lembut berkat ya kata lana kini peserta kisah surat mentaruh pada wadah kemang tambah piyo surat dati perukat no kipenat na kapita si kilometer dati pada wakin tip habis saya ke surat si kilometer kanu bakat no kani kekini apa kipenat na kapita si kilometer
Di nama tada wong ito ka manlong ki patba ki bastak. Kili jikli kat nu ki amali to BBP kelas na surat ngong sawan na dilo arpo arprado patba lo pencong yo voice of the people party sawan ngin sa juta ko ya kita ki jikli ki jong pi. Oh pencang penunjuk. Pencang penunjuk. Ya kontrak sama Chief Minister Kong Finance Minister jong kecela. Banyak nujur usian Kong Finance Minister but President ng Voice of the People Party. O President ng Voice of the People Party. Ulah sensyara ni po kecela kecil siang jong kecela jong iya. Ken mau President ng Voice of the People Party baharan. Udang long tang kumuwi na kiamali kumulong mga. Kemana bangiyo kumuwi mali ka David. Tang kata ka SRWP na begitu pagba kiamali scheme Arklur Siteng. Mana kaya ka jungi habashet abashay watang sinaya. Kamja. Ngisam habashet abashay supata. Yot ye itai bha ibarat o ba prestun. Hapor bilik, hapor election sedang bakal di election MDC. Hapor maurun keneng. Oh namar bagi sutu bagi emli jangka VVP kisam habashet habashay kisam hok eka scheme. Kisutu bakani kan sekren brio ya kerkom trekam jangka VVP. Let hapor maurun keneng yang no. Yo, family jangpi. Kang aklur siteng. Mo. Ulai utang aklur siteng. Ni ngaku abadong yaki jikli ya ke arklur siteng. Mo. Lada pilala ban senia hai berit hai arklur siteng. Pila do ban senia hai hajar klur. Noina kebentar jangpi yaki hajar klur ru ngemlak ban senia. Kumlungin senia wat hai tai arklur siteng. Katari ke juba nagam kita persang man buat jikli ya ke Voice of the People Party. Ke persang man inujur. Ya Presiden ramba jungi buat Chief Minister. Kas ko ambetit iti. Chief Minister jungi udairu ubabat ya ke Finance Ministry. No? Chief Minister ti Prime Minister Modi. Kat Prime Minister Modi ru omsen labat ya ke Finance Ministry. Labat lagi wipat. Nei Chief Minister jo kejala ke pi. Nala udai Chief Minister ubat ru ya ke Finance Ministry. Bat kepisah baru jog kejela ke songa ke ketiga jong. Lagi hajar bagi pau hajar keluar cisnel. Kepisah ke songa ke ketiga ke jong ukol sama. Hari ini kenti mentang orang Indonesia kerennya ke lagi hajar keluar. Nggak suka betul itu kamu Chief Minister. Kamu Chief Minister. Kadang kau wei ke special scheme. Kau banget baru ni ya layak so. Kita bangi orang ke CMSGF. Tang kata ke scheme ru. Nyau pau keluar. Kadang hakapla ke jong Chief Minister. Nreo folklore. Kadang hakapla jong Chief Minister. Dia nama kata tau. Chief Minister ulit satu ya kendu ikin nong tem hashtag linti. Oh ya tem lang batu adalah kup ya tem wong ngan sa IP lailak tingkah. Ulit hantu ulit marek step. Mau 5 step sapo oper selong. Ulap ikna bilik kai kriket. Ulit ilik kai kriket lang. Kalau ada ketua dia kat tu keresi. Ukot iki kawai ke program apa nong kesek. Uai tiar relek kai ki. Nangno. Na kata ka CMSGF ka bahri folklore bat kai tu tang tang oi. Kedan don segi wei pat ki skim. Ki badon betang ka pla ka jong usien. Kai kedan tang tai skim. Ngampa dia kedan ru ya ka pisah ka berarti hajar keluar ke badan hapo ka pla ka jong u Chief Minister. Nek ka soling o pat wat teng teng wat ya ka bha ka badai ka jongi ki emali na kata ka CMSGF ru umpelek. Kumagalong nam ta jong hapo mulai konsensi. Idan kapah kapah sipola kasnan nakata kasi MSDF lewat ya kataru kempele taruh hana bannya nujur mo ya ke VVP bat ke NPP ngong in sinujur ke VVP bat ke NPP tambangin up arpo berapa nah pensiun ya ke VVP ya arpo berapa orang bila pensiun ya ke VVP ya arpo berapa nadu nang tangin sinujur ya ke sarkar ke VVP bagi sarkar ki balalit no kumno ki wai kile bat kumno ka BBB kan le na do arpo pra kan ma balik election ke pemerintah mo hot wala kam padik election ngawan ka bat jong pili por banong ai ka jikisan ka barat ba ka Voice of the People Party hari ni ketika pemerintah ka BBB kelas say wai pat u ramba ubla biang kernyat ban pa sapo New Delhi ban sa kan ta jong ka pi banong tau Sempah semseng bat rangetan hangti apa parlimen apa Delhi kata kadai Dr. Batskem Merbo uperlok
ubang lai itu nadu ngidang ya pulih po nehu baru way na kiriusta political scientist hapok ni kejala bawat banabar ki buron ya hukum uta academician bangeskan pinai kejudisan ke barat ba ke voice of the people party ngangong kumaga ong hawar po arbusau banglit keleng habang ilet banterwa yung kertong jong isu pai ba ngong ka VP ka basay haba ka say yung kertong kang say na mandan na badia na lenti na singkin yung kertong kada pet kada wok kada tol barhaba ka say do brio bo biang baru paka baru bola ban kit ya kata kalungkot kumbala penset do pai ba bangam arpatian pai ba habang isay arpo arsal Dr. Ricky Eja Sengkar naksibon ki bakran ban ba ki ba pitpo ya ka VP ba i Dr. Ricky ya to kapos bat ban berubah ka VP ka bakla ban say Dr. Ricky Eja Sengkar ha ka to kapor Raymond ta pai ba ka nang clear pi ka VP ka bakla ba say Dr. Ricky Eja Sengkar i bakla yan simla bakla nama ka party bagasay ka tit yano ban pa ban hagani kekenti ka ba mantaru i Dr. Batskem nagalang ka ngitip ka ka bang ni urang ba ula banne barang pa sa daliyong une session pat on beteng ya ka kam kabala no siteng por dai Dr. Ricky AJ Singkan kumbala mai thang mane daw we ni kisamla ba ai ka jikran khaw perkhat mo kadang ka ji compare gi si banong ba mo Dr. Ricky tanyo asyo tapi ngong yo sanui namar tang we Dr. Ricky ni pertai baro ko we kumba pinamiyo asyo rupat yo ba bright hapo ni pertai baro ko we datang ma namdon su mo ki persang ban pin thame ban pin bi yo pai ba le ka dei ka baong ba kha mane mo i Dr. Ricky dan la ka tong jinglong namdon kum Dr. Ricky setelah ka pertai Dr. Batskem dan la ka tong jinglong namdon kum Dr. Batskem setelah ka pertai tangga we Barden lu dan la ka tong jinglong kisang ban compare Barden bat Dr. Ricky ru mo le tangga ni ka we ngong compare ka jinglong Barden kum tu ka jinglong Dr. Ricky galong kum tu ka jinglong jong Dr. Batskem galong kum tu le ha ka bakadu kini kirang ba baro wala lagi dan lala ka jong ka jinglong le ka nongrem ka dei ka we ka nongrem jo ka voice of the people party bangiwan ka bat jong pini ka por ka tamlong aling na telang ber ka voice of the people party yo data teng jong pi ki bampat sem na kersa ni ka voice of the people party ong ani ka por ka rambiang ini telang ber ka voice of the people party ngin sedang na kani ka by election ka pamenta MP election ini telang ber ka voice of the people party ban pintik na bau arpo pra ngin pensong ba yu pra ban sesyar ka jela ka jong apa ka jong pi ladang ha ka MP election arpo sa ni job lai pu ar na ka lai pun riu ngin bu ya ka thong hagani ke MP by election ke pementa bada kumnu ngini bantam ya kalai puar kala ban long lai pusau lani da kalong lai pun riu le kan long ke ka bakham sotanak chusu ban penjob na baro lai pun riu tli ke konsumsi bala kalong gumta pada nara kalong gumta ka arpo pra kala dei lupa ka jong ka voice of the people party badai na magtanaw kini political party menta kan ke MP election ki persangkat lah kat dia da kumnu ban ong ba mola dangila ban pendunai ka buat jong pra tak kerja ru kemut kila yo le ban ong ba pet ka VP mo arpo sau ka yo ka tu mentak layo setangkat tu kata ga ke jing persang ka joki hagane ke election ke pemerintahan dai ngai WRP bar khamtam ngatip ki bakersane ka voice of the people party kenom ki namar pikir sana lo ka nongrem ka basken ni don ne ki bawan mantiet epi na ka voice of the people party Balong kersane ka VP ng IP Sanspa. Kersane ka VP ng IP Syajar Arjar. Ka VP kanomle kumta landu. Namar ka voice of the people party kan mau. Kiway ki political party. Kiway political party ke election ke joki kadai khamtam tang army chua ke election. Army chua ke election ke ka por ka bakin do thya akin do dang